Zo znieškajším dňom prešlo točno jeden mešac, jak še počalo objavjovac rubriku u dvojnistim elektronskim mediju Novim Radio Zombore na ruskim jaziku. Do sada smo u ovih prvih mjesec dana... Na portalu Novoho Radija Zombora za jeden mešac, džekujući našej sotrudnici na ruskim jaziku Olenki Živković, objaveni už 13 rubriki. A poneže mi u radiju ljubime statistiku, bulo po teraz 11.170 prepatrunki, což trednje 860 po rubriki. Думам, že to ti čísla dost hutorja. To moja robota napisac daco, co še zbuva medzi Ruslicami. Pisala som o rúžiu, teraz mladí majú svojo zbúvanie, keresture, pakton, žurka, povedzme, kocúrska žatva, tiež tak, toto, na co osobne nemôžem prisustovať vecka, berem so z našich medijoch i pravim dajaké prilohy zviti už správne potreby, jakaže potrebe ukáže. Redaktor Siniša Stričević počel programu zo z mladima ljudmi, ali i zo s penzionerami. Pomaha mu šef tehniki Dejan Horvat, kotri muzični redaktor. Najvekšu potrimovku im dali Zjedinjeni konarski sindikat Njezavisnost i Horodska uprava, pre kotrej realizuju projekt Dzeci zdravo, multikulturalni radio Zombor.